आकाशवाणी इम्फाल निंगथौखोंगजम सुनी न पाउ पाजरी अहनबद मरोइबा पाउ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना ngasi numidungba matungda उत्तर प्रदेश की वाराणसी दा नौना सेमगलबा श्री काशी विश्वनाथ धाम संगारगने प्रधानमंत्री ना हयेंग मणिपुर यावना राज्य कयागी मुख्यमंत्री सिंग उनदुना लेंगाक सासंगी मतंगदा खनगनी शेड्यूल कास्ट अमसुंग शेड्यूल ट्राइब सिंग दा ताथी तावइना तौबगी मायोक्ता नेशनल हेल्पलाइन अमा ngasi हौदोकलगनी प्रधानमंत्री ना हाइरी लेबाक खुदिंगमगना समस्या खुदिंगमक मतम चाना वारसुन पोरकलबदी फिबम हेना लुसिनगदबदगी थिंगबंगमी अमसुंग लिसिंगनी अमगी पार्लियामेंट टेरर अटैकता थवाई कटख्रब अथौबसिंगी मफमदा ngasi जाति असिना इकाई खुमनब उतली लेबाग असिना कोविड वैक्सीन डोज कोटी 150 यौना कामनबु होनरिंगाई चैरक असिदा अनौब कोरोना वेरिएंट सिंग थोरगले हाइरिबा असिना अमुकसु नुंगनांगबो पोहले फिबम असिदा अखोइना ताबिरिबा मियामदा हेक याबा मखै अथुबा मतमदा वैक्सीन डोज सुना कापथोकबिनबा अमसुंग अतोपा मियोइसिंग वैक्सीन कापदा मतेंग पांगबिनबा अपील तौजरी लाइसर असिदगी ngakthognaba achamba thawung ahum asi inbiyu face mask upiyu foot 3 ki social distancing thambiyu maimit amadi khutcha sengna hamdokbiyu COVID-19 ga mari leinaba e pausing gidamak National Helpline Number sing 011-2397-8046 amasung 1075 ta aduga Manipur gi helpline number 0385241166 amasung 18003453 ta phone tawbiyu Hauzik mapungoiba pau प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निमित निनी की खोंगचत ngasi उत्तर प्रदेश की वाराणसी दा चटकदौरी मांगना मफम अदुदा नौना सेमगलबा श्री काशी विश्वनाथ धाम संगागनी श्री मोदी ना ngasi नोंथिल पुंग अमा अदुवाइदा काशी विश्वनाथ मंदिर चतुना लाई खुरुमगनी मदुगी तुंगदा श्री काशी विश्वनाथ धाम की अहानबा फेस संगागनी थौरमदुदा लेबाक सिनबा थुंगबदा लाइव ओइना संदोकनी थौरमदुदा मुनि ऋषि अमसुंग संगनाइबा मियोइ लिसिंग अहुम हेनबना सरुक यागनी ट्विटर दा थागतबा वारोलमदा प्रधानमंत्री ना नुमित असि सिंथानिंगाई ओइबा नुमित अमनि हाइरदुना मिपुंग खुदिंगमना थौरमदु याउबिनबा तक्सिनखि श्री मोदी ना हौजिक नुमिदुंगबदा काल भैरव मंदिर दा चटकनी अमसुंग नुमिदांग वैरम पुंग 3 अदुवाइदा रो ही तोंगदुना गंगा आरती येंगनी श्री काशी विश्वनाथ धाम की अहानबा फेस असि लुपा कोटी 458 लोम चंगना साबनी प्रोजेक्ट असि बर्गर फुट लाख 5 पाक साबु मफम दा सेमगतपनी हाना लेरंबा मफम अदुदी बर्गर फुट 3,000 लोम तनी इन्फॉर्मेशन अमसुंग ब्रॉडकास्टिंग मंत्री अनुराग ठाकुर नहाई श्री काशी विश्वनाथ धाम संगाब असिना टूरिज्म अमसुंग मफम अदुगी पोथोकसिंग साकोथनबदा मतेंग ओइरगनी वाराणसी दा प्रधानमंत्री ने श्री काशी विश्वनाथ धाम संगागदौरिबा असि भारत की संस्कृति के ताउथोकचनिंगाई ओइबा नुमित अमनि हाइना उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहाइरी मांगना हाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लमजिंग मखादा काशी विश्वनाथ मंदिर असिगी हानदगी मतिक मंगाल अदु अमुक हंजिलहल्ले मुख्यमंत्री नहाई काशीदा प्रधानमंत्री अमसुंग अतै सकनाइरबसिंग पुमनमकपु ओकनबा सेम सारे हयेंग मपुंग ओइबा थौरम स्वरबेदा महामंदिर पांगथोकनी मफम अदुदा हयेंग नुथिल पुंग 3 मखाय अदुवाइदा प्रधानमंत्री ना सदगुरु सदाफलदियो बिहांगम योगगी 49 सुब कुमोन थौरमदा सरुक यागनी प्रधानमंत्री ना हयेंग असम अरुणाचल प्रदेश गोवा गुजरात हरियाणा हिमाचल प्रदेश कर्नाटक मध्य प्रदेश मणिपुर त्रिपुरा उत्तर प्रदेश अमसुंग उत्तराखंड के मुख्यमंत्री सिंह अमदी बिहार अमसुंग नागालैंड की उप मुख्यमंत्री सिंह की अपुनम मिफम अमदा सरुक यागनी मिफम अदुदा लेंगाक शासन की ख्वाइदगी फबा पांबैसिम पुथोक्तुना अमगा अमगा खनगनी मसी टीम इंडिया की वकलुन हेना चेसिलनबा प्रधानमंत्री की मिडेंग अदुगा चुननबा सिनबनी मणिपुर दा हौजिक फावदा कोविड वैक्सीन डोज लाख 19,53,990 कापख्रे मसिगी मनुंगदा अहानबा डोज लाख 19 हेनबा अमसुंग अनिसुबा डोज दा लाख 9,53 हेनबा यावरी ngaki mamahang da phangba pauda कोविन रिपोर्ट मतुंगिना हौजिक फावदा भारत पुंबगी ओइना कापकिबा कोविड वैक्सीन डोज कोटी 153 लाख 19 हेले मसिगी मनुंगा अहानबा डोज की कोटी 35 लाख 63 हेनबा अमसुंग अनिसुबा डोज दा कोटी 59 लाख 59 हेनबा यावरी बीजेपी साइकुल मंडल की बूथ लेवल मीटिंग अमा ngasi साइटू दा पांगथोखरे मिफम अदुदा मणिपुर की मिखल की को इन चार्जु ओइरिबा असम की हाउसिंग अमसुंग अर्बन अफेयर्स अमदी इरिगेशन मंत्री अशोक सिंहाल अमसुंग वन इंडिया फाउंडेशन नई दिल्ली की फाउंडर मेंबर सना मैत्रम अमसुंग साइकुल की एमएलए यामथोंग हाउकिप अमदी दोलसी की अतेलुचिंगबा कया सरुक याखे
मथंग सहिदा पांगथोकदौरिबा मणिपुर विधान सभागी मिखलगा मरी लेनाना प्रिंट अमसुंग इलेक्ट्रॉनिक मीडियादा थबक तौरिबा जर्नलिस्ट सिंगी ओइबा ईवीएम वीवीपैट निंगथीना खंगनबगी थौरम अमा ngasi chief electoral officer CEO Manipur gi office da pangthokli thormadu CEO Manipur na senbani thabak sufam da nupi singbu namja nam theknabagi matang da miyambu bhap tanabagi nomugi ba thoram ama ngasi Manipur University gi court hall da pangthokli Manipur University gi Department of Law na sinba thoram asida sexual harassment of women at workplace prevention prohibition and redressal act lisingani tarahumdoi kupna khanani nagani egasi English ngani kunmathoigi December 3 chatnaba haugankiba adugi nipan suba kumon ngamari lenana pangthokpani Thauramasida University asigi Vice Chancellor Professor Naurem Lokendra Singh Registrar Professor W Chan Babu Singh amasung ain gi lamda khang herba kayana saruk yari Tabiriba Pawasi Akashwani Imphal dagini Schedule Caste amasung Schedule Tribe singda tathi tawina tawbugi mayokta National Helpline namangasi hawdoklagani The Schedule Caste and Schedule Tribe Prevention of Atrocities Act mapung phana ningthina sana hannaba pandamda Social Justice amasung Empowerment Mantraloina Helpline asi hawdokadabani egasi Schedule Caste amasung Schedule Tribe ki miyoi tathi tahoina tawba thingnaba puthokibani pung kun mari chuna mathau tawgadaba toll free helpline asigi number na 14566 ni Pradhan Mantri Narendra Modi na hairi sahi kaya panduna leraklaba lupa koti lising ama chahumlom henbagi senpham hawkiba numit kharani asida depositor lakh ama henbada fangan khare ngarang nai Delhi da pangthokpa depositor singi hana lupa lakh manga phawgi deposit insurance payment matam akakna hanba haiba thorum amada Pradhan Mantri na wangang ki mangna hai depositor singi hana haiba wakhalon asi yamna mating lei Pradhan Mantri na hai leiba kudingmangna samasya kudingmak matam chana waruchin puraklabadi phibam hena lusingadabadagi thengbangami mangna hai hanadi samasya sing nathaiduna thambagi heina bilairami adubu ngasidi anauba Bharat asina samasya sing adu nathaibagi mahutta waruchin puraktuna kokhanabu honari Sri Modi na hai Bharat bank depositor singi insurance system asi lising machamapon humpugi sahi paring adudagi leirakpani hanadi bank ta thamliba senpham adugi manungda lupa lising yankai phawba tamak guarantee pirami Madu tungda lupa lakh ama phawba hengat ki mangna hai senpham adu pibagi akaknaba matam leiramde Pradhan Mantri na hai lebak pu yaifa marang kahenbada bank sing asoba thodang lowi aduga bank pu dunga yaifa hanabagi damak depositor singi sel asoyangam thogandaba haibasi yamna maru oi inkumja lisingani amagi ngasigi numit asida parliament terror attack torokiba thingnaba hotnabada thauna fana thawai katkraba athobu singi mafamda ngasi jati asina ikai khumnaba uli Parliament House Complex da pangthobo thauram amada leikidraba athobusing asigi mafamda leikatuna ikai khumnagani Rashtrapati Ramnath Kovind ngasi athobusing asigi mafamda ikai khumnabu uli Twitter da thagatpa warolamada Sri Kovind na hai makhoina chauna kathokiba dubu jati asina matam pummakta tawbimal khang ningsingduna leiragani Parliament terrorist attack da leikidraba sing adugi mafamda ikai khumnab uladuna Uparashtrapati M Venkaiah Naidu na hai makhoina chauna kathokiba adugi damak jati asina mukhoigi laman tole mangna hai terrorism asi miyuba khunai amasung malemda santi thambada singnaba mani Sri Naidu na hai lebak pungnamakna matam pungnamakta terrorism bu maithiba pinaba punu honaminagadabani Pradhan Mantri Narendra Modi na su lisingani amagi parliament attack ta mathau tawringa da thawai katkraba security gi miyoi punumakta ikai khumnaba uli Twitter da thagatpa warolamada Sri Modi na hai makhone lebak asigi damak tawramba thabak sing amadi sauna kathokiba duda mipung khudingmakta pungning ithil oiri Loishilakpada COVID-19 dagi ngakthoknaba vaccine kapthokpa face mask uppa futaruk lapnana leiba khutsa amadi maimi tarutanana thamba haiba achamba thawong sing asi ngangna chatpinaba amuk hana ningsingjari aroibada maroiba paw amuk Pradhan Mantri Narendra Modi na ngasi numinung matungda Uttar Pradesh ki Varanasi da nauna semgalaba Sri Kashi Vishwanath Dham sangaragani Pradhan Mantri na hayeng Manipur yauna rajya kayagi Mukhya Mantri singa unaduna lengak sasangi matangda khanagani Schedule Caste amasung Schedule Tribe singda tathi taoina tawbugi mayokta National Helpline amang asi hawdoklagani Pradhan Mantri na hairi leiba kudingmangna samasya kudingmak matam chana warishin puraklabadi phibam hena lusingadabadagi thingbangami amasung lisingani amagi parliament terror attack ta thawai katkraba athoba singi mafamda ngasi jati asina ikai kumnabu uli paulojare